Mungu ni mwema na kila wakati. Noeli ni kipindi cha furaha, cha familia, na pia ni kipindi cha kubadilisha menu. So sikukuu ni siku ya kula, kunywa, kufurahi. Ila usiingilie amani ya mwenzako. Ni kusherekea, kufurahi bila kusumbua wengine. Wala ambao bado tuna wazazi, angalau hata tuwapigie simu just kuwatakia heri ya Noeli. Kwa hiyo tunaposherekea tukumbuke kipindi hiki cha Krismasi, tunapokaribia kumaliza mwaka, pia ni kipindi cha kutumia kuandika ujumbe kwa marafiki zetu, ujumbe wa kufariji, ujumbe wa kutia moyo tunapokaribia kumaliza mwaka. Sio muda ya kutembea siku hizi, ni muda wa kusherekea na kushangilia. Kwa hiyo kipindi hiki cha Krismasi tule na familia zetu. Wale ambao tunapendaga kwenda nje, angalau tubaki na familia zetu, sherekee kwa pamoja, ili huyu mtoto Yesu aweze kuendeleza hayo amani katika familia zetu. Amina. Nawatakia Krismasi njema na mwaka mpya tunapokaribia kumaliza na kwanza mpya wenye baraka na neema za Mungu. Wengine wote mwenyekiti ameshawashukuru, na mimi nawashukuru nyote. Tusimame tupokee baraka.